президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи бинову иншооти нав дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори тоҷикистон дар ҷамъомад ба муносибати рӯзи дониш бо аҳли маорифи кишвар мулоқот ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вохӯрии имрӯзаро фурсати хубе барои таҳлилу баррасии вазъи соҳаи ҳаётан муҳим маориф арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки бо шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистони азизи мо барои илму донишомӯзии насли наврас ва ҷавонон тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. ба таъкиди роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми пешрафту дастовардҳои кишвар аз ҷумла дар соҳаи маориф ҳаёти шоиставу осоиштаи мардум пеш аз ҳама ба пойдории сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ вобаста мебошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳро сари баланду қомати болои мардум, бахту саодати ҳар як хонадон ва асоси пешрафти давлату миллат аз ҷумла рушди соҳаи маориф арзёбӣ намуданд. сарвари давлат пешниҳоди ташаббуси навбатии тоҷикистон доир ба 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро идомаи мантиқии талошҳои сулҳхоҳонаи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ номиданд. дар робита ба раванди ислоҳоти соҳаи маориф таъкид гардид ки дар 34 соли соҳибистиқлолӣ ба ин соҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ 67.4 миллиард сомонӣ ва аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 6.2 миллиард сомонӣ, яъне дар маҷмӯъ 73.6 миллиард сомонӣ маблағгузорӣ гардидааст. имрӯз дар соҳаи маориф 11 лоиҳа ба маблағи 4 миллиарду 300 миллион сомонӣ татбиқ шуда истодааст. таъкид гардид ки таи даврони соҳибистиқлолӣ музди меҳнати кормандони соҳа давра ба давра беш аз 20 баробар зиёд карда шуд. роҳбари давлат аз ҳамкории соҳибкорони бонангу номус ва шахсони саховатпеша бо ҳукумати кишвар дар ин самт ёдовар шуданд. хотирнишон гардид ки таи даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти кишвар ва шахсони саховатпеша ба маблағи 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ 1435 муассисаи соҳаи маориф бо 231 ҳазор ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. зикр карда шуд ки соли 2025 дар қаламрави кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ сохтмони 309 муассисаи таълимӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо беш аз 94 ҳазор ҷойи нишаст идома дошта то охири сол зиёда аз 200 бинои навбунёд бо тамоми шароити зарурӣ ба истифода дода мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар ба вазъи муассисаҳои томактабӣ ишора намуда диққати роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои марбута ва волидонро ба густариши раванди бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъсиси шаклҳои алтернативии фарогирӣ бо ин зинаи таълим ҷалб намуданд. барои рушди таҳсилоти миёнаи умумӣ ки яке аз зинаҳои муҳими соҳаи маориф маҳсуб меёбад, таҳия ва қабули стандарти нави давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ амри зарурӣ шумурда шуд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки қабули стандарти нави давлатӣ бояд ба беҳбуди воқеии сифати таҳсилот, болоравии қобилияти рақобати хатмкунандагон ва ташаккули низоми таълими устувор ва ҷавобгӯй ба ниёзҳои замон мусоидат намояд. сарвари давлат таъмин намудани муассисаҳои таълимиро бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи маориф номида сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд ки дар муддати 1 сол масъалаи норасоии кадрҳои омӯзгориро пурра бартараф намоянд. зимни суханронӣ дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ҳарчи бештар ба касбомӯзӣ фарогирифтани шаҳрвандон, таҳия ва чопи китобҳои тахассусиро таҳлилу баррасӣ намуда барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳо доданд. таҳсилоти олии касбӣ мавзӯи дигари суҳбат буд ки вобаста ба рушди он
سرور دولت با تحلیل‌های مشخص اندیشه‌رانی نمودند. وابسته به افتتاح مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمت‌رسانی در نزد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، برابریت آن سپارش داده شد که با آغاز فعالیت این مرکز مهم در همکاری با وزارات و اداره‌های مربوطه بهره جلب هرچی بیشتر ساکنان کشور برای کسب آموزی چاره‌جویی کرده، دانشجویان نیز در برابر گرفتن اختصاص به آموزش کسب‌های علاهیده سفربر کرده شوند. همزمان با این پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد تطبیق استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 و استراتژی رشد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری برای دوره تا سال 2040 پیشنهاد نمودند که در زمینه دانشکده سیاحی دانشگاه اکادمی سیاحی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تأسیس داده شود. با قناعتمندی ذکر گردید که حالا در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بیش از 20,000 دانشجو از گوشه‌های گوناگون کشور و 6 دولت خارج تحصیل علم نمایند. در ادامه سخنرانی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین ساحه معارف سپارش دادند که برای آماده کردن آموزگاران ساحه طبیعت شناسی دقیق و ریاضی که یکی از مسائل مهم در نظام معارف کشور محسوب می‌یابد چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان درباره مقام و منزلت آموزگار اندیشه‌رانی نموده، تهیه و قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را نشانه عالی احترام و قدرشناسی آموزگار از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان نامیدند. در فراورد سخن رهبر دولت ابراز داشتند که قرض فرزندی و وظیفه شهروندی ما و شماست که به خاطر پیشرفت و آبادی دیار بهشت‌آسای خود، خصوصا در دایره آمادگی به جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولتی پیوسته زحمت کشیم و آبروی تاجیکستان محبوبمون را در عرصه بین‌المللی باز هم بلند برداریم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مردم شرفمند کشور از جمله جوانان و نورسان وطن دوست تاجیکستان مراجعت کرده تاکید نمودند که ما باید با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی همیشه سرجم و متحد باشیم. با حس بلند ملی تمام توان و نیروی خود را برای آبادی وطنمان و پیشرفت دولت صاحب اختیارمان روانه سازیم.